जजल्पा यकोय ई दौ बने धुमु जोलिन चाहिँ ताको चाहिँ प्रस्तुति हाम्रो संक्षिप्त रूपमा जग्गा छौँ था यहाँ परे विषय इतिहास पछि दर्शन पछि चाहिँ संरचना विषय छतो चाहिँ जग्गा थाका नै अथवा यहाँ पौया विषय चाहिँ छुसी यहाँ पौया विषय छुसी के लागि दक्षिण मध्ये पहिला चाहिँ लुवाङ्गे भमा मनो चाहिँ जनकलाल वैदेजु मुगा वेगडा लुवाङ्गेमा गुलिनन चाहिँ ठो यहाँ पले आउ चाहिँ अभिलेख विश्लेषण अनुसन्धान दपस्को वेगने चाहिँ यो जो ख वेगे किताब वेगन चाहिँ जो किताब चाहिँ सिद्धाग्नि कोट्यावती देवल प्रतिष्ठा हो चाहिँ किताब राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान पिपाउ 2061 साल अले वो अकी चाहिँ वो तफ्यू किताबे चाहिँ लगभग चाहिँ 686 पेज दर्क अघि दुनैनङ चाहिँ मेन चाहिँ पाण्डुलिपि यहाँ बोले विषय पाण्डुलिपि त्याटो चाहिँ 264 पत्र दर्क वो 264 पत्र चाहिँ राष्ट्रिय अभिलेखालय अब चाहिँ नेवारी सूची पत्र थे त्याटो दर्क ठै डक्को चाहिँ यहाँ बोले चाहिँ हिस्ट्री दर्शन डक्को भए लिएर गएको कारण यहाँ बोले विषय चाहिँ शिलापत्र मरुका अटकल हुआ मोहरी मगला छतोता कलेजी जुने चाहिँ नेतापोल डंगा सम्मत नेपाल सम्मत 822 कार्तिक शुक्ल तृतीयाको चाहिँ उल्लेख गएको लुपौ बिनङ चाहिँ डक्को चाहिँ वये चाहिँ ग्रन्था दिलेके संग्रह दिएको त फंगादा पोल या चाहिँ छप्पा छप्पा दले अघि विश्लेषण दिएको त वचन उली चाहिँ अथवा यहाँ पोल चाहिँ तर तगो नेपालीमा दक्षिण तराउ जग्गामा उले चाहिँ विशेषता जाउपट्टि उलिए चाहिँ अथवा चाहिँ धर्म संस्था दौ नङ उले जाति धर्म सम्पूर्ण नेपाल मण्डलले अब छौ चाहिँ एकता चाहिँ प्रत्येक ठाउँ खानेर वचन अथवा के निर्माण काल क्षेत्र ने देश देश अब खपया जगह मखो येले पंती पट थिमी मकवानपुर पाल्पा गोर्खा टिबेट तक नौ चाहिँ सहयोग याउ दग अघि चाहिँ अझै विशेष रूपमा चाहिँ पुस्तक समीक्षा रूपे अभिलेख रूपे छोटो ताजको काम ख अले ठिकै इतिहास चाहिँ अघि चाहिँ उल्लेख जोका ठाउँ नेपाल सम्मत 822 कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी सिंह सुरजो कथा उब्लेन सिंह ngaदा पनि ज्याते सुरजो रक अले आनु ये चाहिँ नेपाल सम्मत 822 पुष्य चाहिँ 7 गते पुलाङ ngaदा पनि थुडक खाना ngaदा पनि देगन्यन नबन ngaदा पनि दौल जेत्रा पुलाङ ngaदा पनि थुमा लिबारे भन्छ चाहिँ भगवत मल्लन तगको पुनर्निर्माण याउ अझै उल्लेख जस्तो दक नेपाल सम्मत 822 पौष्याउ सप्तमी खुम जाने उल्लेख जस्तो दक अले आनु यो चाहिँ नेपाल सम्मत 822 अब चाहिँ जेठ्याउ 9 गते चाहिँ कोट्यावटी यज्ञ सुरु होगा कोट्यावटी यज्ञ 45 दिन तक चाहिँ कोट्यावटी यज्ञ सुरु होगा कोट्यावटी यज्ञ सुरु अथवा डेगनु चोचुङ द यज्ञ न सुरु जतुङ द यज्ञ क्रमे चाहिँ तत्कालीन चाहिँ वैदिक परम्परा अनुसार तराङ होम यज्ञ यज्ञ अलिअलि बाटे चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रम या रूपे उले गुवाजुकुम साकेते संचर्या दिते हो अझो दक्को झाकिन चाहिँ उल्लेख जस्तो दर्क अथवा चाहिँ अलिअलि बाटे नेपाल सम्मत 800 असारियाउ चाहिँ असार कृष्ण चतुर्दशी ठुलो जाने सम्पूर्ण ज्यादा पस्येका शिल्प ठाई ठसे दक्को चाहिँ वो पिण्डा चाहिँ 10,500 चाहिँ फेनका खुशाली साथ समापन जुमुगा खक्याउ चाहिँ अब या चाहिँ अथवा दार्शनिक पछि भयो पनि न्याउ तला हो न्याउ तला खे चाहिँ दक्षिण मध्ये पहिला एउटा अस्त्र मातृका गठन पर्छ अस्त्र मातृका मुगा अले आनु शक्ति स्वरूप अस्त्र भैरव वो चाहिँ अघि चाहिँ टेक्रेन चाहिँ पेमु टनसी जुल
मुगा अले आनो ये तेने खुबु खुबु तेने पेख्रेन दिप्ले तेने नि पेपु डक्को तेने अस्त मात्रिका मुगा साक्ट तन्त्रया आधारे तेने असिन जतो मुगा अले वैसा थरे अतोरन अब विभिन्न अज्ञाप तेने हालचने मुक्त तोरन दाबना डक्कोए तेने तोरन दुने वो तोरन खपाया तोरन डक्को तेने साक्ट अस्त मात्रिका रुपे क्योटे तो जम्मा तेने पेपु पनसी जुल नि पेपु तेने अथवा खुबु या तेने दिते तुम जुल अले अगेन जेव तलाखिना इन्टु याको पेख्रेन पेपु कुनै तुम पनसी जुल अले नि पेपु तुम तेने अब पनसी थे अथवा भगवती त मुखा साक नन्द भगवती अले तेने योगिनी सप्रे रुपे क्योटा तो योगिनी मुख्य तेने योगिनी तो दने वो क्योटा तो अले तेस्रो तलाखिना भयो तेने पेख्रेन पेपु पनसी जुल पेपु या तेने 16 वटा जुल मुखा 16 वटा तेने थडक्को तेने बौद्ध तन्त्रसे सम्बन्ध दक अघि लोकेश्वर भजिसक्यो त मुगु तेने थानु सेबले मुगु धारी पञ्चबुद्ध तनन दक बौद्ध तन्त्र त किनि जचमुगा अले अघि चाहिँ अब चौथो तलाखेन तेने पेख्रेन तेने पेपु पनसी जुल अले दिते तेने 16 वटा जुल 16 वटा तेने महालक्ष्मी ढाइसटन तेने वैष्णव यता तेने विष्णु तन्त्र वैष्णव तन्त्र यता तेने किनि यता तो अघि अब कोही संरचना त अघि देखे चाहिँ पाँचौं तलाखे तेने पेख्रेन पेपु पनसी निपु या 8 वटा मुगा 8 वटा तेने शिव शक्ति रुपे के तो अघि चाहिँ तेने गजु जुल ख दप्पो तेने हिसाबले इंगे बेले दक्षिणमा जोको तेने 88 वटा द मुगा अले कुनै चाहिँ तेने पेपु या 5 को डिस्ट्रिब्युट तेने 108 वटा जगमाला रुपे के तेने 108 वटा ठिक जे जगमाला त के बेले मुगा वय आधारमा तेने जीव तेने सिद्धि तेने प्राप्त जियो ज्ञान प्राप्त जियो वय तेने के त अले थ महत्वपूर्ण खान्छौ छुडर छ तेने थ नेरा पनि देको तुम टाइममे प्लाङ नेरा पनि डर के चिन्ता हेर्न थ तेने पत्र याउ तेने 256 पेज के उल्लेख छ तुम डर पानो पत्र थे 256 प्लेटो वय से होगा सम्पूर्ण थजिन धागा मको डब्बा जनलाग बेजे धाछु मुका वो सोचे म बचन अले भूपतिन्द्र मल्लाङ गो चाहिँ 5 मन्दिर पुनर्निर्माण यो खाना चाहिँ वरिपरि चाहिँ पुरुको बार भएन पुरुको ननी छे भएन दबु जस्नाको अले आना चाहिँ वो बस्ती चाहिँ भूपतिन्द्र मल्लाङ हटे आउ बस्ती सारी आउ चाहिँ एरिया चाहिँ गना ख मुख चाहिँ बस्ती सारी आबले अले दुखी भारो रहेमा छमा चाहिँ वन चाहिँ दुख व्यक्ति रहेको डक अघि चाहिँ वङ चाहिँ रामेन चौबले मुखला वो रामेन चौ चाहिँ नेपाल समाज 816 सूर्य 824 साल बनकाण्ड चौबले अघि पुष्पिका वाक्य चाहिँ डक भूपतिन्द्र मल्लाङ गो चाहिँ नेरा पनि देगबले जिम्ना चाहिँ मिठाई ठाउँ छ त साफ दुख जुलावर गरे चाहिँ वो चाहिँ पुष्पिका वाक्य के चाहिँ डक मिठा चाहिँ खागना बिउ जतना छ भुला छ याउ मुखला शिव ननी बिहार हो ठसे चाहिँ बिउ जतना उडा बिउ अले मिपना भुलिन बिउ खाइ चाहिँ जे पले खेल्न कटाइ मुखा ठ्यासे दक पुकारण चाहिँ संक्षिप्तै दक चाहिँ जुन चाहिँ प्रसिद्ध ठाउँ कताको छ ने तके आपाराम चाहिँ महासमुद्र खे मुखा जम्मा धामाल फन्यार पले दिन गन्डिया इंगेले 7 महिना चान्स ये दक भेटे जो उलिया भित्रै तयारी जो आनु या चाहिँ 10,000 मनन चाहिँ योगदान दौ दक अले छौल बांगे बहु के चाहिँ फन्यार पले देगा बल्ले चाहिँ यानी ते थंगडा भाषा यामी ते सर्व आहे त्याने मरू पण लागी तो कोशा याला मी ते डू मी 17 राज्य देता का यामी ये नाही होता नाही अगं अगी चॅटो गमतिम का ताया मला पता 17 राज्य जो जे बसताय मरू पण बाकी गोरखा भगवान पर पालता इजारी दुनिया डोकशन सही याव दका खुशी सा दिल फलेगा कि बाखर तो जाऊ भली सुरा ता 2145 रुपया 7,145 रुपया खर्च होगा यहाँ पाउडे के ताते पुलिस के गजु छ गया 2055 होगा लु जाने 1516 रुपया दो जतना लु ठीक है दो दिया जाने गजु ने 2045 लगे तो ने फ्लेट है सब ठीक है
आश्रित ज्योति ini apa yang ada di kawan jelas jelas lah. Thau kada kono nahi thau par karsi dia thau kam jalan ka darsunan kha. तो ये का तो सुना सुना वस्त्र मधानी आओ ले छुछु दोरे कहे तरे हिसाब पैदा हो जाता अले बाकी उद्यान दो अपालन जने गण छुछु देकार गानन जने क्या नहीं हिसाब दो तो वो जुला आज भी सिया जने मोबाइल छावा जने बोलो दुठन जंखा मोबाइल छा अन जने विराट गुठी छे छना जो दो छिबी मरिसे पूर्ण चिरा धन्ना के दिम देर का जिन ना बेना जुला सुबह अन डबली दाना फोटोस पा